cerita mangken reng astina Pandegang titiang nyari tayang sekancan panjak indere prastone gupuh ngaturang ayah ne mangken cari tayang iri kering Astinapura putra mijil caritanan mangkering Hastinapura warnane ri pawijilan Sutanirang Prabu Drestaraste Kurupati Pendelasira ne mangkin cari tayang medal Sang Prabu Kurupati ya. Kairingan puno kawangan Risa pemedal Sang Prabu Duryodana kairingan ngantuk sekancan pengabih idone para pepatih baudana mantri ini mekejang menjang kebesampun pada lunggu sekatahing para pengabih Sang Duryodana maka sami sampun jangkep pedampiak melinggih iri kering bali pasebane ya. Nanging sami tanpa kewala maka sami menengkang katengangan siru ang lerek-lerek tikel sirat maya weh dadi mekejang pada nengil mekejang pada mecukang alis rene ngagesi Sang Prabu sung sudang sane mawinan samitan purun ngucap riantukan nyingakin tada warnin Sang Prabu Duryodana ocem tulio pucuke kuce tada warnin idone Sang Prabu inggih nenten jesue indike sekadia sapunike
ne mangkin Sang Prabu Duryodana maketedung jagat astinone ledang ngerentahang pengandika Masua bawa sedih rikalone ide Sang Prabu Duryodana ngerentahang panganika tulia suryane ketawengin dening mega jagremrem maswa bawa sungsut ide Sang Prabu Waduh, paman, maka behang. daging penganikan ide Sang Prabu Duryodana uduh niki panjak gelah para pengabeh manira ajak mekejang Ada sarat nira jani paman pengtatas ajak mekejang apa ke ngawinang gelah ngaukin paman ajak mekejang pengside jani tatas nawang ajak mekejang larangan apang kawinane pedasang ban paman madingeha bek-bekang kuping pamane pentinglas pamanawang apa mami sakit hati kajengah manas tapetan sini piring tuas ning ulun ane dadi jalaran sing adolen sawireh rumah segelah sakit hati kejengah-jengah kitu nyin pang pamanawang